Yesus Kristus otona katuoan ia molala kamadapara katuoan nyamo aran lan malili tapo upa kolino
Pak Siayoka Kipua antara pangan pakan sang ruang-ruang rinding anta kilangan pakan sang sese manang ngabanua batu karakan pakan kang sibi-sibi kamalo roda kini kilangan membuka randang di buruki budaran tongka dililaki dan nasubaan nama kasak kuperinding ibala kollo ini debangun tubalonton balana lausa berupa sanana batika ulawai tete mama akuli pindah laun poka dapat pak gantian anak-anak kata tungkap di tekarambau ma'aru pawanawa belanda lambitan dan naluk dan adete kula ate barasan tiang lo tetemo laun kurung kita mama akuli pindah lantiran tekadua laun pasirin buki karambau ma'aru pawanawa lantai tandung sea-sea tetuga tumungin na tina motor ko pinawarna lana tiro lindo mende dana inde tuga tumungin na naman tapirupa kameng kapunganna inde to tina motor ko pinawarna nene mora na po parandangan tonto mora na po pamutukan lana po ring kalua alen buta marumom bena langit lana pulando samara tumimbu dama palang kana gau la sule sango korang sowan nenek tanda tikunna lati balik sang esuman todolo keperayanna anna sulun sukarangal guna dote kulingna padang naupu samayanna dote barulangan alibu sanda kasalle anna sikiro lindo buang atau tumampanan si mantap rupa buang atau kumambauna anna suleu pasak kiranaiki anna tibalik urra perkara apa kebelawan niki anta masak kemairi madarinding ngisola nasak Angkilangan siayo kalamba angkene kesi baru barana inde ke bete kada inde langan perande pak olelean belan nalimo mo inde tedo ma abuwal diong kalam bunan nalo tasigi mo inde karambau masong do bisa na diong kawotuan kulla apa kadang nama nitinde tedo na buang ki manitinde karambau buatin tunggar ya temakin bolong ma apakah pati apa ya temak rabut alam anna palimbong kan ni diong kamu tuan pula anna patasing kan diong kalabunan nalo anna tang umpuk pindem eri nenek kupone na kuang ki manitinde tedo kada natinde nai karambau kumotai raga ami gargankan bangaran sangka tai raga ami kumbungan kan mak pusanga-sanga bila datang ilambi iria rana di buruk nenek ekipon ini apa kan kulambi iba aku lalang ngakamen demerana ide dedong apa iya di pokok pegaran tetial ini di main nenek di pon nenek ekumua dedong nenek nu di sana banturino pada di kompo nenek kelihatan atau geden mentau maka daw batang alaki to along apa manggiang iko todoro kapongamu umpul labanan era di langit unno lain dak to kalulungan lawa iko ana pada to along unno la siama ada batara to daya karopona terainan mendembe di kapadangan nadaya ulun natara kalua tiber susu kunene ene tamul tama pangala tamman tetama kurra manapa atau kulla purani boko mengkara patama padang di sinaji to kulla purani pelen apa beda dari hasil nenek di ponene to alwangina ilo ingko na padang atau dolo di potodolo ilo saroe na lipusan nakal salle torna melindo nenek di ponene setang dilino to alwangina ada maupun tirando kami nenek emute dong ikuti ala di kota kem suruh yung kalamunan nalo di kota jangan lindo saraka diung kamu tuan kulla to nalabi matua itu siya nenek tangan dilino to alwangin ada oban wapuan dirando lalani nenek tedong na siya bobong lagi rokko kalamunan lalo to diung pamamasa di gerte tanduk kalua tirando bumi
baru ngasih bangoy lo natin badoy natin na tulis sarap. Apakah salaya unturenge na pambakan dora to alwangina anna rumampan ka ba arok ko pada nga diulin anna dari to dipulit do na bulan anna komo to di pobarrenal. Tonto kami di potangkian suruh Tedo diong kalambunan lalu ada kami di potangan lindo saraka karambau diong kabutuhan kulla. Apa dari dia nenek di penenek todolo kapuangan tatuan luang ina dari mipuang tu mampuli buntur mampang kapak tama padang di nonongan. Sirap barang kapak datu mamai tuan luang ina turro pariami. Tedo di patagian suruh diong kalambunan lalu unisung pataran kami karambau di potangan lindo saraka diong kabutuhan kulla. Dari minene di ponene to alwangina to dolo kapuangan tatakulla pura di boko dari bipu apa tak dungan mengkara apa tama tongkon alai betumika tirandu kumi tedo di potagian suruh diong kalambunan lalu di potedangan indo saraka diong kabotoan kulla dao na itu tongkon alai belan dari mobo di nerapan kapak kata Kobong tak dikatakan Pak Suryan Allah. Apa umole ya tangan pada senene apa banyak tu alungi atau pula aku dari buku mengkara apa tama pada di buburan onola landa sarira buka basse kadang di dan mengaturun tama pada di kesu. Iya nana yang tiguri di sukaran lalu nana yang dibantu kepanan dari syarat atau pula aku dari buku. Tonton ya torro parian nenek yang udedong todolo kapuangamu ini karambau di potagian suruh diong kalambunan lalu di potedangan lindo saraka diong kabotohan kulla. Dari nenek di ponene tu alwangin aku mau mitodolo di potodolo tu kulla pura di boko dari misa nenek para ilang padang di lompet tu alwangin si turu suruh na si nenek arri ning kerak patama bapak padang di mandete ketonna. Mengkara patama padang di dia tahu kabase padang di pasang lambe itu utama padang di laut. Torparia mi albe kelasoran unisu ketarangan sangka pet kanarona. Torparia mi nenek modelo di potagian suruh diong dalam bunan lalu diong kabotohan kulla. Nah dua lamban nenek makna sangka tama teh padang di lemana kolorung potodolo mengalitenan penikuan tama bamba tambola. Pada di iyo nenek di ponene to alwangina to dolo di potodolo to bulla pura di boko dari ni puang asat laboro ilang pambal padang di kandora to alwangina ana rumah pangkapak tawa padang di sinaji to balayan bab to borro terparia nenek endero ni semua pataran to dolo kapuangamu ing de karambau di potagian suruh diong kalabunan nalo di potedangan lindo saraka diong kabotohan kulla. Apa dari taruh lawan rampan kapak komo tak dikatakan rampan kapak dari ni sebuah harus belotong tuan luang ina yang kera apa rumah kapak langan dinapa tuan luang ina si rampan kapak nenek itu nenek anda mengkera apa tama padang di sengak untan dari langit inde padang atuo balo torparia mi nenek yang mutero mengisung petarangan kami todolo kapuangamu inde karambau di potangkian suruh diong kalambunan lalu di potetangan lindo saraka diong kabotohan kulla. Mendul mo tama batang di kalemu iko nenek mutedong todolo kapuangamu karambau iya mau tang kinayong garagan ko pangaran sangka tangala di kombongan ko iya mak kusanga-sanga ammo di palimbo diong mate kalambunan lalu ammo di patasi dia mate kabotohan kulla. Melle seda tu masaka mendeme mo palelean tontong midisiosoi rampoma allo ketemo putulan tegula karang deulangan dari lau sabu pak sangan nanaka ungkapi tediona tedong mama kulipindan batu karambau ma puabana panglana Joshua tande rapasan yang tidak oleh pemesangan tanda rapasan inde toga tuangina teto tina moton dogo penawanna ia tidak
di pupa belok pusu belendu tamarante kalua di gente karambau di pupa sarira dan nindu nene mau di pupa belok tabang-tabang tandung kalau narang panglana Patiara bunga surah di pasiamping bawa bunga surah lanteran tekalua di pasiayo kamu sale ke undara lante tandung kalau narang unarangi mo sa paaduan na nalarang tekalua usuloy mo sa nasirkan na lante tandung kalau narang panglana rambun Sambao to iya motero ngabuto di pake mendio suru di gente iya mo karambau mabang ko di Pupisus Somalia anna tibali kita ring kaluata anna sule lando samaranta umpulalan lalanna sugaran nalu sujumada dari dalam raudi lagi ya nenek dinapo nenek terong unola kalangan kulla tanglamin nalla doke ya rara muporara karambau polambanan kadelekan nallo tanglamin raudi lagi ya lundara dara ilan tonggangan lai bulan kalangan kulla tanglamin nalla doke ya bulu passa unola sangkana kalangan kulla ilan balik kedua lari pasadan larinjing lari poleko na manang dua mintu ikut edong lari pupa masana ko unpurana rarana tedong na bobo langi ila iyo mo may mamasa sa walongina to nalamit matuwa ingok senene tanga dilino ilan padang di Banua Buah dari ko di sana melesedatu moto tu sangka tamate paladan kalua na ketong konalayu belat na karendena mo sangka dumay langi mengkara apa lo ingko na padang mengkara apa tama padang adi tong konan layu tangan ilino Banua Buah mengkara pada tong konan layu kandora rumampang kapak arah kodi ulin mengkara patama tong konan layu gunonongan anak kede sambalin mai mengkara patama tong konan layu betulika umpolalan duka padang di batu borong mengkara apa tama padang di sinaji anak memlen tama padang di senga torro paria ilang padang di tumika umpolalan duka tangan padang ton kede si nenek si berangadidan oleh tuwalongina mengkara patama padang di mandetek ilok bambadiata unola pasang di padang di pasang lambe mengkara patama padang di lombe anak dek lalmai mengkara patama padang di tambol jadi di dua melese datu mo sangka mendemne mo palelean tangla pasal dan niki masolan asam tanggal paling sumalang niki kita to angga mairi di gua dan siapa antas tamu ka masakeran antas rumpa kabaran dengan masolan asam pada foto